pelenga si benakan runggunta ertoto kita lebih mankam krina senina turang kami kalimbubu tuang kalimbubu sukut entah pianak buru kami si berbeda keyakinan ertoto kam bagi kegiatan nendu babai kami secara GPKP ras kita ertoto. Tuhan di bata Bapa kami seringan ibas kursi kinerjan surga. Si tandai kami marah anak Yesus Kristus Tuhan kami. Ibas jam karabun enda Tuhan. Ibas ingan enda nari. Erpingko-pingko kami nahkan pertoton kami man bandu. Emkap karena mabablo selambar. Kami Tuhan kam singajari kami. Gelah kai karisi cakapkan kami bagi peradatan kami kalak karo sempa arih kami ersada arih kami muat si mehuli Bapa siringan ibas surga kerina kade-kade kami si tenahkan kami si sangana ibas perdalanan Tuhan kam sim mempercepat langkahna gelah ras-ras kami cakapkan si mehuli terpuji gelar Tuhan arah percakapan kami enda. Pasu-pasu dupe anak beru kami, anak beru sembiring mergana, ras anak beru si tepur mergana bagepe sangkap ngeluh, milala mergana bagepe si tepur mergana, gelah kerina kari acara peradatan enda, banci lakukan kami terpuji gelar Tuhan. Bapa siringan ibas surga babose kerina, alamindu kami bas krina salah dosa kami, sebab reh kami arah anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya lagi. Oh gua mau baca pedalan kami kampil kegamatan. Enggak. Api pedalan kami. Bagi biasa saja pedalan du. Tambahkan dulu. Alokon dumin. Oh. Endang ko ban kami kampil kamatan, ngomacing teruskan kami. Ngo, oh, ma sudah permentah mende susuh, kan mau begini tenda. Oh, jakam dah kempung. Iya lagi. Dakam bas warisi sendah. Tampak kami kerenda-kerina sekali bubu kami. Sita pemergana rikut senina pemerintah paribanan bagai kami anak beru ras anak beru menteri makali sura-sura permen kami ada kam ras silih kami tading di Bandung permen kami ada kuliah di Bandung nggo tamat kuliah nggo kaya dahin jadi ayo. Arah manina okilanina siku Bandung enda pe li kalau susur aku umurku pengong enda suh adenin ngok akur dahin kilanina makali ngenda susur aku nina arah nina senina aku si Bandung nari ngomriah nina makan nelpon kasih nina ku enda Bandung nari ku aku kami Bekasi enda bagaim kari bang terbeloh-beloh kam pagi ras kita pagi jahninya. Jadi bas kerehen enda ngong enda tujuan engkapan kalimbu buka menda maka ngoli surah-surana labondo rumah dunari kilian aman bangku bekasi endangnya tading nina man bangku. Jadi aku kusungku nikah iya isi kena
gelarna ningku iye si kuda pedenda berumilala nina. Aku berumilala kapan ningku bagai kapene. Araki rumah na ningku. Jadi engkau katakan na ku tandai kapene na ningku bagem sekalian dah kerakan kami enda. Gelar permainan enda dah kamu aku berumilala ku takrin aja rumah na. Jadi reka permainan apa? Bagi-bagi karakter blok kam kila nina reka pisnya aku si Bandung Nari. Kampi korang gua Bandung sikap benda kaman bangku. Jadi gelar situju daripada permenenda engkapan Dea Nina Sari buru sembiring milala. Bere-bere pinem kempu ginting. Dakam aku kutandai nge lang ada bagian ini permen ku jahat pagi nih ku makan goreng kami sekelenda. Kujabu kalembu kami lembergana. Mia kempu. Arti makam lagi. Iya man kam kalembu kami manggom deseh kampel kuingan negrina. Cakap kami rasa nak burus tepu lebih. Jakari kam du kurang payona bare-bare hidup kami. Ya man kita nak beru sembiring krina. Ngondai sebegi kai surah-surah nak burus tepu. Bas kita lebih. Gua ninta. Kita punana. Ini. Aku li simpokul takari. Jakam dai tekang, krina kam tekang. Gua begitu dai. Ada jabutin dari jumpa impal lo, mesti Bandung boleh. Mesti tandai nge lo keri. Permen tengko pas. Ya, tekang, krina kam tekang Basinya skaknya gitu. Mama nangin depan. Terus kenapa? Oh, lead menjile kalpe. Lead. Lead lagi, melo salah. Iya jakam dah permen. Kau makilakan muka aku rempet. Lo bahas itu terubah-rubah tongan. Bapak Kristal lah anda maksudku permen lawang. Iya jadi sekalian dah peltangkel banana urus tepu permen. Maka ngugebah kami bagai iya. Jadi bas kami gebah penungkunan kami man bandu. Rehnin anak berus tepu. Bahwa lid surah-surah tepu mergana. Jana tertuju sekalian dan nina. Lidnya bas kam nina. Ngugelarina. Nina Dea berumilala. Bebre pinam ya kempu ginting nina. Tak kami ngelit. Tapi dah kam bagigia. Penungkunan kayon bandu sebab berumilala ni nandai. Emang ke arih bekam kalak milala nih. Gia bagian dengai kila. Opelang aku kami, bas kamu gonge dung, bagai masuk kami, bas kamu lebih anak buru kami. Oi. Oh, ya, ngoroh, li penungkunan anak beruta, man kita kerina sembiring milala. Nengor tepatan bana jelmana, lik nge bas dirinta. Enggo gelarina anda turang kami dia berumilala bre pinam kempu ginting nina. Di, 12 kam. Lead. Di. Lead kila. Di. Jakam dah man kami sebiak kami krina.
Jakam dah lagi. Aku dah kam sirahin dende. Lanai tersilahi kap du. Lang li mejen dah kam baca dengan surat kali buta lit ngejel. Nunggu kata kena gelar ne bebrene kai green dah kam keri ngolati syakap. Oh. Jadi begini kampung. Aku dah kam berberi milalan. Kung dah aku jelas kuota keman kene. Dah mia. Kai kata kena man kami mu bagi. Orti maka Baci, adik kami dah kam. Aku dah kam kuta tak permainan air senyum ya. Tapi persenyum nabi lemas nganga. Dah kam lemas ngai ya. Kita sidang tapi lah bukan si begini. Lang ya hawe. Ya aku lihat rumah lah nggak galang ya kasih tinggi. Sekali nah reman kehambrulala kerena. Mentir sekau undang usikap ningkula kali simpota. Aku sekalian dah latih ku agak pe. Bana kela kili simpota nak beruenda. Melalau simpota. Melala simpo kami li dokter, li insinyur. Melala pegawai kai pelit. Oh, melala. Melala simpo kami nena. Cakap mencelolaku. Jadi maksud du dah ngatakan sanungkun kami li ras langkai maksud du. Engkai mangka baci pula. Engkai maka banci pula nake. Engkau lah engkai maka pula engkai maka engkau sempat dagangi kala. Adina banci yang laja di Gundari ini nah adina Gundari melani banci bagi. Ada yang gue campurin Indonesia. Namanya maksud kami dah. Berebalon belum. Uganin dudai. Mergandu nakku. Brena. Adina karo mergana ngenakku enggo serikampe anak kami nga. Serikal. Surat. Aku pebe beresi tepung biar aku. Namanya. Ya, gua lagi ada ngutukur negara berokat, nama gua mesti nek kerina. Teman kami kasih tambah teman kami pagi ngarak-ngarak kam. Ada bas kami, ada meriah nindu lah bu meriah ukur kami, tapi terlalu kan kami. Emang kai bas jenda mulihkan man bandu kali bubu kami sembiring nih bas kami ngor kedungan. Ya, jakam dah kerina kita milala kami senina kuranandu kembaran bagi pe sepemeren sepengalon kerinana. Bes anak berunta kerina ngoter aloken ca kainina si tepu mergana kelang-kelangkan anak beruna. Ugang ini bes kita lebih kita kerina sembiring mergana. Kita gia dengo teraloken anak berunta. Uganari meninta yang selamenda sinatang layar-layar beskrina silit kaipe bes kita baik acara suka duka rasideban menggome kita pe banci sialokan me bagikin ya jakam da kila jakonda bahar ade kena pe krina anak beru ngom teralokan kena selamenda pekenang natang-natang kami krinana kami pe ngobaca lokon kami teruskan kena ya. Ya laki. Oh Engkau kami hari-hari kira sekali ibu kami. Jangan anggo ori kami. Si gelari dunda engkau lihat payo bas sekali ibu kami ingatnya. Lang aku udah kam de permen ku nda be mes cas misnya ku jam dari nak kena mis.
Sebaci kalah surung. Oh jadi bagenda ada yang udah kam sirhenda permen kami ini gelarna Rafli Arontas Tepu. Bre ginting kempu perangin angin. Ngolik surah-surana. Endamia. Perlu kingkap ducin kalau aku suruh permen dah langgung udah kujen ya. Gua kingkap do. Sirhenda. Ngolik surah-surah. Maka kami maka ngolik susurah kami bagaimana kerahkan kami. Tutus hati permen kami enda. Endamia. Ya arti makam. Ya jakam dah. Gua kin permen. Gua permok kempo. Gelahula kita ke risi person. Enggo. Dah kam betul selebih. Enggo dah nundang nguruh ya kena ku kene na pentek aku tu suruh kata des kana dia. Wan dia lebih kam ke kami lagi. Gua kin. Gelah pecinta kami lebih biah karahen dan makayarnin. Baci. Kami kai penin untuk kota Kemban Bandung Kempung. Aku udah kamu menari bila anak-anak tunduk-tunduk permen gua ngekari pagi tene usur. Mereka sungguh jadi dulu pilo dalih. Korati lebih biar. Baci. Jakam Nabi. Enda nakam kami gelarna. Enda li sirasura. Janah dakam kami labut tandai kami. Saja dakam seri kita dan kami seri ni kami bagi. Jadi makanya adina payokin kari sirhenda si tanda indu itu rusi kami. Tapi dilang nindu kari si baru nama tak. Memang begitu. Gue baca suruh kami cinta. Baca pakai kain. Cinder kam permen. Silihena lo pada cinder salah kakari pandangan kelakenda dah kam. Jakam dah kempu. Kerina kam kita nak beru aku dah kam beri milala kangen anake. Enam permen kami dah gelarna Rapi Arontas Tepu. Bre ginting kempu perangin angin. Enam ya. Kuta Buluh Nari. Tading Bandung, Ardahin Jakarta. Jakam Dabi. Payungnya jelma. Payo abang Ledusa. Payo bang. Gelarnya Isandani Nunda lagi. Aku udah kan perlu pa. Gelarku Rafli Arontas Tepu. Bre ginting. Kempu perangin angin. Kuta Bulu Simole nare. Kuta Bulu Simole. Jakam dah laki. Lo laki sarda hari ini pelaki ku kepe kamu kolati ku ngerane. Engko korati bibinde. Payo jelmana ni lamun salah ni. Iya aku persenyumnya pengko kok lene salah. Dua benar yang kutak dan nama agak berjut dia gundari dan dulu ngau terbuka be senyumnya. Ma payo permen. Payo gila. Enggak. Ada yang gosu akun. Manggo baci kasiban gelarna. Bagaimana erti makam lebih. Baci. Jakam dah kita gerina. Apa yang kita larang nobo anak brumilala. Enden daing uruh. Kalau asi tepu, rekondangkan anak beruna, ngondali surah-surana, ngosi ori kali buta, janah payo lit bas kita. Jadi ngokasi sungkun pe kali buta, payo suruh hangutan dina nina. Roh nina nak beru si tepu mergana, ngome baji si ban gelar na perjumpaan tena ina. Kita nak beru gua siakap. Man kam krina kali bu kami. Sembiring milala ras temandu sendalan krina. Enda ndaing guruh gelarna kalak si tepu rekondangkan anak beruna ngoyar sura-sura ndai pe nggawa orati kami kam karena sini sudah kena ngolit bas kam reh nina anak beru si tepu mergana ngome baji siban gelarna perjumpaan tena nina karena sedenda uga kap do ndeh rebelas kam monggo meriah ukur ta gelas terus kening takona beruta bage iya kami ngom meriah ukur kami gila. Terus kendun nih. Jakamda kali bubu kami. Adi rekutkan kata tenah handu mau bro selambar nungkun kreah nukur kali bubu.
Nggonda sadari hindu meriah ukur dukrina kam kalimbubu kami karena sura-sura si tepu mergana. Reh nina nak berus tepu mergana. Nggong enda banci siban gelarna perjumpaan tenda nina. Arih kam. Iya, adi bas kami kalimbubu hindu. Adi bas kami nak buru kami ngom mersadari hindu. Ngom banci bas kami pengom meriah ukur kami kila. Pa. Oh, ikut di kami. Ya bujur, ndih kempuh. Ya lagi. Oh Anggo kami krina ari anak berumi dalam regana bagi peras kalibu kami. Emang kau banci sih gelar perjumpaan tenda nina. Bah belum selambar, mau bagenge. Oh Bujur kata kalbeman puang kalimbu kami milala mergana. Jadi dah kami bagenda lagi. Gua. Enda dah kami perjumpaan tenda kau ban gelarna. Go. Tadi kau dong sebalu dah mata. Erti makam lebih kamu. Dah kamu aku lengah pesah kami KIP gelar nama berselambarin. Tapi pesah kami lu kalimbu kami. Mau begini tanda ke? Zakam dah silih. Dah kam bas warisi sendah. Surah-surah andunda. Kai surah-surah permen kami. Bas lamenda. Maka perjumpaan tenda ban gelarna Mbah Belo Selambar ngomriah ukur kalimbubu kami bagai puang kami milala mergana kalimbubu ngobaci ban gelarna Mbah Belo Selambar kai ngakin susurandu nina enda bikin kami man Bandung deh. Ya anak bro kami sikelingi kami ading gorsada arih kalibubuta karena kai gelarna perjumpaan tenda ibas kersadan goban gelarna Mbah Belo Selambar ayo ngomlada bujur kersadan cakap kalibubu sisa man banta waris sendah bujur nindu. Ya jakam dah kempung maka reh nina kalimbubu kami situ pemergana gerina maka katakan terbeloh kam katakan ca maka endang go bujur nina tapi surah-surahna kelanjutannya erti makam lebih jakam dah silih jakam dah enda dakam go elah coba pesak dulu beku puang kami singa lalu mas bagai pesilango cikecikan basrungkun tenda deh. Iya, manbandu senyana kami setepu mergana gelas sepersentabin kalibubunta kalibubu kami kerina kam sekupuang ijaindai kalibubu sekupuang magi-magi kam kalibubu tertinggal-tinggal kam ija kare kekurangan kami barindu kami ibas kam deh bagi-bagi kalibubu kami ngorsa dari sembuyak do kalibubu kami sembiring mergana maka ngondeban gelarna perjumpaan Mbah Belo Selambar ibas ye kalibubu kami sekupuang gua akap do raskal nari perstabin bisa teruskan menda acara tenda ya ada bagi arti makam lebih kentija na baru kami cindu ya man kam kalimbubu kami terus kupuang ni kami ruh nina anak baru kami anak baru menterindu maka bas perjumpaan ta cikar warienda karena kata tenah anak baru menterindu kalimbubu arah rekondang kena anak baru nandai anak baru kami si tepul morgana bas cikar warienda gondeng ranang-ranang kita tertinggal-tinggal maka bas perjumpaan enda ngosuh ban kami gelarana Mbah Belo Selambar kami Peter bagi-bagindai ngopayo maka ugange kapndu mama impal mindokol kami olande kam mulih tertinggal-tinggal lebih kam timaindu kami lid dengar surah-surah kami nandangi sembiring mergana nina bas kami lebih ngursa dan dayarih kami bas singa lulumas timai kami ning kami guanin dubas kam kerina ndi guaninta
Oh, sebenarnya dah kan mau selamar tunangan kita je. Saja di lona kita kelang teta nak baru menteri entah ruh kami ruh kita mana begini. Gundari ruh ni nak berunta. Ndai ngo iban kelarana perjumpaan tenda mau selamar ni na. Maka ulan dia kam lawas ni na. Tadi dengan surah-surahan ni. Gua ninta. Oh, mabagay ninta. Ya, enda tandana kami retikal man kama nak beru kami rasana beru menteri kami. Adi bagini indu bagini kami. Tandana kelang ti kami rin kama nak beru menteri. Di. Ya, man kama nak beru kami setepu mergana. Resadari kami ras kalimbu kami, ngayu kami. Terus kendu jagap ndue, jagari kap ndu perlu embari kami tah pesuh nduman kami. Retima kami terusku puang du. Ndih, teruskan. Bujur kalimbu lit kere pak sana isungkun kami kam. Sopelang asa pak sana kari tertinggal kam. Ibas kekurangan kami kari embari hindu kami kari kalimbu. Jagam dah kampung. Ya lagi. Masih gulung amak ni duda. Payo. Aku dah kamu dah mamen dah silih kue dah kena dah Bandung nari. Dah kamu doh ngaling ikut 40 kilo. Mai kamu doh. Jadi lingang dah susurana. Go baca kamu doh pisah kamu susura kami. Reti makam lebih. Baca kali bukan. Oh. Iya, man kam krina kali bukan. Apa ipe kam laran doba. Ndai ngoban gelarna perjumpaan tenda gelarna Bablos Lambar. Jadi rehening kami ndai ko nak beristu mergana ngomeriah ukur cakap penggodung si baru nama tadi kami. Rehenina li dengan surah-surana ni na makana erti maka makorati kami surah-surah ni. Iya, jadi li surah-surah kalau setepuer karena anak beruna gelah namin puang kami ulami ser tertinggal-tinggal dengan ya lebih je endeh. Ya, karena anda perjumpaan tenda dah kamu siban gelar nama Bablos Lambar ni anak berunta. Pesah duku kali bubuta, lakin baca bagi. Kam, gelah nawan dia lebih misar kali bubuta terus keras kupuang ta, tertinggal-tinggal kam. Lihat dengan surah-surah anak berunta setepu mergana kelangkan anak beruna. Deh. Ya, jakam dama. Arti naman kam kerina kali bubuka singalo babre. Daya anak beru kami anak beru menteri donggor cakam daras anak beru setepu mergana. Janah bas pengerana dai ngondai lit sadari arina ngondai ban gelarna Bablos Lambar. Maka lit dengan surah-surah kami ni nak lagi setepu. Maka erti maka mantah jaka di man pilasan kami lah milasi kami tak jaka di kurang kami mah. Baik kam agi kami tarigan kupinem bagah menina ras kita ngaloisa kamping ngaloisa pinem ras tarigan ya man banta krina si tergelar singalo bre-bre mau begikin jadi enam kap nina anak beruta jadi lid dengar kari sura-sura ertinggal-tinggal kita lebih nina mau begikin jakari siakap si kurang pas ne si embari mau bagikin enggak enggak pesan duman puang ta si ngalo perkepun endang ngomong dari cara du bagi maka lid dengang kerina si mantiman saat nadin daing go dong Bablos Lambar Siti mai kanina, uganin anak beruta. Siti mai lebih, bujur. Ya, adi bagikin guarihta, ay kami pe kalimbu bundu, ras kita bagikin sah, kai keriranan anak berunta, sembari. Teruskan, deh. Gue wajib teruskan dulu gila, deh. Ya, kundul kalimbu kami. Jadi remomo kami anak beru sembiring, lid dengan menda. Surah-surah setepu mergana kelangkan anak beruna emang kami indo kami mankam terlebih
puang kalimabu kami singalau beres-beres puang ni puang kami singalau perkempun tertinggal-tinggal kam ija kari kap nu kurang payona embariindu kami anak berundu bujur depu iya lagi oh jadi dah kam daing ngo kata kena makali surah-surandu turi ke surah-surandu ya maka tinggalkan kami jadi bagenda dah kam ku katakan dah silih kami dah kalimbu kami Bandung tading likang enda deba doh jadi terbeloh kam pesasaku kalimbu kami milala mergana bagem ni na kalimbu kami setepu mergana maka waris sendah min tingkatkan kumah mano endam mia baswa raspi kami dah kam wari hari ada kam burus tepuah ngo kam ku tatak do binari ngo kang seminggu kusungkuni sekali enda dah kam talik ngker susura kalimbu te manggoban kena sikap niku ngo bang nina kaikin sikap ngo tak kena niku persyaratan na kari pas manting mau ngoban kami sikap bang bagaimana nda agi ndaman bangku kusik kena ndaman bangku enda mia sekali enda mia tingkatkan ku nganti mano lanai bu enda ban enda keadaan kai tapi memang kin bagi Bandung nari kap nusur kaki tekar jumpa mano kaku enda dah kam 40 kilo bagi maksudku enda mia singa ngo dah kam kuota keman Bandung dah aku dah kemagi ngo dah kenaman bangku ku kere sikap mama pe siginting mergana nguro maka mano cipra pe ngo sikap pun kami Bandung nari rasin tebu be ngo sikap kami bengkila impal kuna kabur tepua man bangku ngo sikap Bandung ngo kang suwagi ngo nina mangko kam du jelas endam ya arti makam lagi jadi jakin anda kita lebih enda kam sirhe nges kasbani sambil menyelam minum air ini bagi mtini jika tina merang jika tina rani bagi kapi kam makan ikunda ngasa iya gua ninta ya sadaka asana ngari terusi aku mah ada lang ni kena lang aku udah sudah ku kuat buku kami Bandung nari ni kunda jadi jakam dah reh di anak buru situ puenda syarat untuk tingkat kenganti mano yang ngobabana sehingga lo lumas ngoje ngonde tersingat karena nakan pe ngobana gulen cepera rasmano sintebu-tebu pe ngobabana ni mano adum na cepera kempulo ker salah kakak na kakak wen man ceperana ndamia ngo pertegasina gua ninta ya habis kita be anak buru kita ben sortir sa jakam dah lagi ngo sadari hina sebuah tegrina mepayong lang biasa ada kamlo bagi basta buka limbu bute tapi kita kena arah pe sini na takang singa sa na kamu ngo ka latih ya kabe bacing situla tapi di sini nata mah latih kasih akap bagemi gelang ku tekin aku ngerana setengah daging kue beri milale ya kamu kana balik kita nih jago dah kamu tatap silih enda Bandung nari dah kamu silih enda terlambat macet kai kerina jago jenda kakak rembah manok nih deh beloh kam resentabi nih nanda kalimbu kami deh endang maksudnya sini ngerti makamnya baci arah nena sita pemergana arkolangkan anak beruna ibas surah-surah nandai menggosahkan naman kami anak berundu maka adibahan cimin mindo kami alu metru ukur ngayu kari kalimbu bunta milala mergana nena maka adibahan cimin ibas wari sindahenda min itingkatkan perjumpaan tenda kunganting manok rekitekan permen kami karo marganenda dauh iya tading nena janah ngo kami ruh sekalenda janah kerina kelengkapan nape ngo sikapkan kami emang kecuba alis-alis Hindu nah kenca ku milala mergana sembiring mergana gelah namin bas perjumpaan ta keraban warenda perjumpaan tenda banci itingkatkan kunganting manok nggonda kami ari anak buru sembiring kerina. Memang labo semal bas kam. Kali bubu kami sembiring mergana bas lakon si bagian rupa. Tapi bas kami anak berundu. Amin pemberat daya kap kami.
terlalukan kami. Senina kami kasih ngasa era, lah kami beluh. Emang karena eda kata gung bes kam kali bubu kami, coba kam arih, adik kami anak berundu, enggonda sadarih kami, terlalukan kami. Deh. Ya, gua ninta pa. Ya, roh nina anak berunta. Roh nina anak sita pemerganar kelangkan anak beruna, menbantar kelangkan anak berunta. Bas waris kelenda, labo min semal bas jabundu nina anak beruntah man kita. Bas waris kelenda mas tingkat kukungan ting manuk nina. Eder kita kan kuta pe kutandau. Cadahin pe lakaban susur libur. Bagaimana kira-kira ipesah setepung mergana arah anak berunta. Gua ninta bas kita. Ya, bagenda jakam da kembrahan kami kerina. Me begindungi cakap kami, ulah kari komplain kena rahena jakam dabi. Me begindungi cakap kami. Jadi bagaimana nina kalak si tepur kelang-kelang kena nak beruna. Palasna kekelengan. Maka tingkatkan kunganting manok. Iya pe Bandung nari. Langa di soal Bandung naik ya kuta-kuta lau baleng ka kerja ku 3 binanga me bali-balingi. Laboi palasna lo masalah. Ndoh na ya kuta nari. Kekelengan janah dahin. Bagi iya. Bes kita lebih krina sembiring mergana kam sembuyak kami melala mergana. Menggomi terlalukan kita. Me bagigin. Sak nanak berutah pe ngom kok nda kelakah penggom selket nda sungkuni ne. Ade pudun dakin go pudun mati lah naik pudun teldus. Bagaimana? Ya, si katakanlah men kali bubunta. Ya. Sini hamati kami kam krina kali bebu kami. Singalo bre-bre bagepe singalo perkempun. Kali bebu kami rasa nak beru kami, ngor sada arih kami. Pemindon si tepu mergana, makana adi banci min kalimbubu, sekalian dasiban nganting manuk, palasna kekelengan arkitek kendahin, labo perdon, dohuna kuta kami, labo alasan kami ini. Entah kami pe gundari, ya jabut tapi enda dah kamsukul macam nan. Daya aku piji sukang macam nan sada jam kang aku jibi bagaimana. Jadi mekuah hati narnin kita kerinana. Gelaulah kari kita rusur 10. Bagaimana. Makanya si tingkatkan kunganting manok nina. Kalak si tepur kelang-kelangkan anak beruna. Makanya bes kami dah milala mergana kerina. Res sembiring sinterem bagepe si peribanan si pengalon ngursa dari kami res anak beru menteri anak beru kami gua nindu beskam kalim bubu kami deh man bandu kerina kam kemerahan kami apa pelar dobah radu meginge kita makana gosi begi gua nina anak berunta maka enda rencana tingkatkan nganting mano uga bas kam kemerahan tarigan kemerahan pinem karo-karo sumukah kam ngebejile anggo begini nih kali bubu kami dakam makana endandai nggo si begi kenugan ini anak beru kami maka enda rencana iteruskan ku nganting mano alasana arkitekan waktu labu enda soal kai macet kai segala macam jadi enam uga bas kam di ya, jadi nina setepu mergana lah sena macet nina mah bagai ndau lihat ke gundar kereta bos anda me ya adi bagai ning kami tapi gua nindu kami ikut deh terus kan
Oh, dia labu masalah wos. Labu masalah wos. Tapi kekelengan oh, keleng tu hutene makanya bagaimana itu. Menggomedung. Oh, ada bagian itu kekelangan kami kia dan ulana. Asitilah ada minta ampun apa bagaimana? Teruskan dulu nih. Ya, jakunda bar teruskan nah. Sura-sura karo mergana setepu mergana. Wow. Si pesendai. Engko terlalu kan kalimbubu kami milala terus kupuang respuang ni puang. Oh. Sebab palas kekelengan lanai tersimbak kami Nina. Oh. Iya, bagi kata tandai, adi bagi. Dah kamu ngom dah sikap kerina perlengkapan nama bagi. Bagi. Endam lebih pesan duku kalimbubu bundu bahwa sura-sura ne nggo banci irdalan. Lah dalan kami lebih sinta betul muda. Lang aku dah kamu susurane, gua kap nukin. Manggo. Oh. Air erti makan deh. Ya anak bro kami. Goidah kami karyandu ngeletakkan ranan man kalibu bundu anak bro sembiring. Makanan kau sada cakap kalibu bunta karena kais curikan surah-suranta. Ibas anak bro kami perstabin kebeleban man kalibu kami gelaban sih terusan kami. Ya man bandu sebiak kami setepu berkana ras kita tedis siha mati kami kam kalibu kami seh kupuang kalibu kami lah terligin man bandu seh kupuang makandai percakapan anak buru kami anak buru menteri Hindu nggak usah ada kata makandai ngoban gelar nang bablo selamar jadi bas kentisi enda menuate kalibu seh kupuang adiban cimin lawo semalna bagai jabu kalibu kami sembering berkana sembiakdu maka minate kami tersingin mensendah karena kedaun kuta banutusna ate kami ibasye te kami maka kam tertinggal-tinggal singa jari singarahkan kami gelar sada karyari kalibu kami sekupuang siban kari gelarna ngembah belu selambar bagaimana mati kami kalibu kami sekupuang adir sada kari ari nganting manuk kari siban gelarna kalibu kami maka ibas itu kami ajarindu kami babendo kami ibas lepak kami arah kendu kami kari kalibu sekari waktuna isungkun kami kam bagaimana kalibu bujur ya, nggondai si bagi uganin anak baru kami anak baru menteri Hindu karena surah-surana jumpa ras kalimbubuna sembiring mergana rekondangkan anak beruna pesehna berita man kami ras sebagai maka peseh kami nandangi kam kalimbubu kami bahwa pemindon atitar cakap guna melanjutkan singgondai mabablo selambar itingkatkan kunganting manok bas kerabunenda nggo setujui sembiring mergana rekondangkan anak beruna rekelangkan anak beruna maka sekali si tingkatkan cakabenda nganting manok bas sadenda endam pesuh anak beru kami anak beru mentiri Hindu bas panggong nakari lid penungkun entah pe arah kendu kami jalan yang ke kami nina gua kap ndu nih ngerana kambang aku lengah jelas bahasa aku ndai nggo kam ngataman kami maka nggo ila ko kemau selambar ulan dia kam lebih awas ni do cikundari surah-surah andu kulah tingkat ngenting mano bagi nada kam basemur selambarin dah turnalah ngau kami JP maka li surah-surah andu tengah kendu kami ngenting mano dah kami kata adat jadi ada li surah-surah andu ada semua selambar pesta adat nalak bu kami je cuma li dah bagian itu
Enin lebih sangkap kalau dungo me kam je krina lengkap kami kali mubundu. Ada yang go lengkap je krina sangkap ngelondu. Oleh keri laka lengkap je sangkap ngelondu ngodalan kendu tah. Tahun dalam hari ti kami. Maka ada yang go kami lengkap je kali mubundu. Teruskan. Asa sepengidah kami ras pemetak kami bang. Ya ngadi je ngomekap kami je bagi gia tahli dengar kam dusi kurang. Ya kita lebih singalo chicken. Go kita je krina. Go. Ada kita go je kira wakil singalo chicken. Kami lebih go je. Emang kena anak baru kami go aning kena. Ada yang go kena lengkap je. Ya teruskan. Ya, bagikin bas peradatan dagam mori kalimbubu kami. Bas ade kami pengayu. Terus kendu ugakin semal nabas kita peradatan karo. Olah kam makarus nandangi kalimbubundu sembiring mergana. Kelah kami pe megah kap kami natap-natap. Nih. Ya, bujur kalimbubu kundul kam. Ya ampal, anak baru kami kalimbubundu. Seku kalimbubu kami puang kalimbubundu. Seku puang kami, puang ni puang du. Nggak usah ada kata kami, terus kendu. Ya, jakam dah kempu. Ya lagi. Enda jakam gonda maka gua kap du. Mau gua baca peran kami persyaratan dah. Arti makam lagi. Baci. Ya jakam dah permen. Sidahan kita tapi lah bau si begin. Ulah kari tinggal kendu cakap sikit parah. Gua kah kina anak buru kami etendu. Ya, jadi enda rehnina anak berus tepu ngobanci padalan persyaratan nena tapi penungkunan kami lebih man bandu ngometah kami pedalan besin tebu-tebu makana kampel tapi penungkunan kami ketawari ngenda kari sampai kendu tandaman kami ibas senganting mano ndih. Iya, Gundari lebih sampaikan. Oh, iya. Iya. Sebayang perangin angin. Taman duje. Ku sebayang perangin angin. Tarigan. Ku abang ginting. Jadi. Karo-karo. Iya. Anak berundu. Oh, enggak ya. Jadi anak bermenteri. Enggak pak. Terus kan. Nanti kila. Enggak wajib terus kendu. Jakam dah kempu. Ya lagi. Gelahban kami kalau be goka dalan gonde gelahban kami agenda. Ator kan do. Bandung ada kam sadangan agenda 5 kang ban kami. 11 ator kan hari. do dibagi lagi. Retima kami. Dari sisi umur. Jakam dah kampung. Ya lagi. Ada kam guakin sirkulasi bas kalian bubuta melala mergana. Guang enda pedalan kami ngenda lebih kampil entah. Masih tentu bunda lebih. Hari ini kami sintebun tebu pedalan makan tebu ya terusin kuja. Gulana kuta buluh nari. Gua pin tebu nari kampung. Lang kuta buluh nari. Coba sekali. Wanda kim promosikan dulu ngecobakan kami lagi. Aku dah kamu kesukunin dah bertepui. Udah nari ni nada. Labo teh lebih ya lo keruli labo na lebih. Na sintu tebu kujenda bandu kujenda. Jenda lebih entah. Maka kari nanami kami lebih. Enda gulana mah kuta buluh nari mau bagi coba nah dan adi lolos sorti rebas kami maka ku kalimbubu. Kujah lalu lebih penungi kendekar kujah.
Jakam dah kempo suruh sampati buru sembiring egrina. Ya, man kam bibi buru sembiring sampati indu anak berusia tepu untuk ngelaisin tebu-tebu. Sini. Kami lah. Ke tengah dulu. Neni. arah mila arah sembiring lengan na kayo ulo kari. Gue teru tangkel sekali nih kayak ini. Gue hutang itu sekali. Ini ras bunga nih permen. Kanggo bas kam ko sukri na bas kam. Bas kam puang kami singa lulumbas menggoso bas tado ke situ bunda. Bagai pe puang ni puang kami. Bo. Kopi lengan Superman. Sangan nalakan permen. Siti, lewat sini aku. Iya jakam dah permen. Ngoseh kerina si tebun-tebun dai. Terus ku puang kamera puang ni puang. Menggosoh kerina. Jaman tebulah. Oh berarti lah bo beda nanamna. Kami pindah tebu kami. Rehnina si tebu mergana. Adinggu bagi menggobanci Jabu permen kami kuduri milala nina. Ngom tak kami jawab nih, tapi adalah bas kami nari kari labo kami belum melaskan candi. Artinya apa? Iya. Oh di bas
Adi ngom kambas kampeng ngom angkandu krinek pa. Ngom terus kendu. Kampeng ngom angkandu gua bas kami semalna milala mergana. Di. Gelang gue izin bas kau menari. Ulah kerimpetindu saja lo sungkundu kami nindu mis kami meling. Ndi kempu. Atur kendung ngom tandu bas kami kalimbu bundu nih nanti. Gua kapnu kempu. Gua baca kami ponda. Bagenda. Oh. Arah pintu apa ya kamkin ke rumah Bagi kau. Bagenda. Pintu peri atau pintu galang? Ada genda. Payu kang ikuti. Arah petutur kan nges kelekar kami. Bagai kerahan kami sekelenda. Oh. Arah pintu perik. Petutur kalau pintu labu arah pintu galang. Enda mia. Adi bagi engkau banci, kami bilangnya buku keberatan. Adi engkau pas sesuai aturan Bandu. Oh, erti makal be. Jakam dampal, sili. Engkau baci kampuninya. Monggo. Aku udah kuidah anda. Engkau baci ponda permen. Untuk suruh bertupil lebih surak. Dekam kusungku nih lah permen ku halbe. Mau bagi permen. Ulan akan melolah sitik ya senyum kamu enggak. Jaken anda berus tepunda krinek pulung kena. Surak kena lebih ya. Kena kira berus tepunda lang lu ngawukat kari. Tanda ngombria hukur ta. Bagi ya. Krina kita. Oh laki. Berus tepunda di losada. Mari. Jakam dah mari are. Aku lupa kamu dati ku jahanari. Mari. Arenda kamari, mari kampu. Ras kama berus tepunda. Mari jenda kamari arenda ras kam. Surak kena timai lebih ya. Persada surak kena. Maka ngobaci empo permen nanda. Di. Gue nemriah kila ukur dulu bagi persuraan. Ulangi sekali nari. Ngo kira bagi suara peri kuda hene. Sampati mina ke. Gua kam dulu ngapas manggo. Sekali nari ban. Sekali nari. Ban. Enggak ya, lo kena ngomong ka green. Aku udah gua permen. Jakam dah permen. Kadang gua bacim po dulu nih aku tetap nabi. Manggo permen. Dah andu gua ada bibin dua turang dua green. Kam cina saja kam kempu. Lo nih pada kam kuja. Ada yang gua bacim po, gua kam nunggu baci pedalan kami kampil. Enggak. Gua mau baci pedalan kami kampil dah. Ya, 6 3 pedalan kami. 6 bagi semalnya ya. Senina, rohina kali bubu kami. Ibas turi-turin kari gitar cakap kerenangan ting manok. Enda kampel man singalo lumas. Sada kampel dia singalo chicken nih nanti. Kok ngumcile? Jakam dah sile. Enda pesang duku kali bubu singalo lumas. Enda sekalian mi ben kami deh. Ya, siamati kami, kalibu kami. Nggak usah ada cakap kami, ras anak buru kami, anak buru menteri Indu. Maka itu terus kena mendapat percakapan karena beberapa Indu. Tersingat-singat adir sada karyari.
siban kari gelarna nganting manuk. Ibas syai kalibubu pesah kami lebih kambil kehormatan man bandu. Gelah kari krina kari torosen percakapan. Bagenda bang, dah meruh ni anak beru kami si tepu mergana kelangkan anak beruna. Karena surah-surah si tepu mergana ngadapku kalak semiring, maka engkau banci andai ia artina alo kena si tepu mergana pas surah-surana jumpa rasa beru semiring. Engkau banci si tingkatkan nganting manok jenari simbenakan mendaranan enda kampil kehamatan nina resada bana kampil ta dua bana isina bagenda mening kami ras teman kami perangin angin bas jakaria kap du kurang payona kurang kap du teng-teng na ajar-ajar indu kami nina anak buru kami bagepe kami minuman bandu krina puang kalimbubu kami galaksi ajar-ajaran kita ajar indu kami bas jakarila payona nina anak buru kami si tepu mergana mau bagaimana nih talingking ras isine bre kentama ku mandoara iya ka arilah kerije. Go baca terus kan kami. Oh. Ya, jakam dah kempu. Ya lagi. Endang go kalimbubu kami penggo pusak naku puang kami. Gua kapnu, monggo baca kita tersising mana gantang tuh, Mbak. Arti kami lagi. Baci. Ya, jakam dan aku ingan kampal dah mangom sohkrin ande, coba ore lebih. Iya, bas kita dah manggo sohkrin. Ngelapor kita ku Kalimbubu ta. Ya. Sinahamati kami kam Kalimbubu kami Pinem Mergana Setepu Mergana Tarigan Mergana res temandu sendalanan bagi pepuang Kalimbubu Ginting Mergana res milala Mergana. Enda recakap kita karena nganting manok makana ibasadenda mindo kami membandu Kalimbubu terus kupuang ija karikap ndu kurang lapayo apai karikap ndu simen alisen tentang sie ula kam segan-segan embar-embar rindu kami res anak beru kami bagening kami membandu krina gua nindu ndeh mah Ngome si bagi kerina ngau baca teruskan dong ngau bagi kami. Merandal bujur menkam kerina Kalimbubu kami terus kepuang. Nandi teruskan. Ya Pak, ngau baca teruskan dulu Pak. Ya bujur Kalimbubu, remomo kami sekalian nari anak bersemiring. Setangaran kita tertinggal-tinggal kam Kalimbubu kami terus kupuang ras puang ni puang. Tercakap menda kami karena turi-turin nganting manok ras anak baru si tepu ija karikap ndu si kurang payona embar-embar indu kami bujur ndipu gua kin ada gua baca kita tersingkandang tuh Mbak gua banci ya gua kin biasana malau dalih ada enda kap ndu jumpa betuturkan askai ngenda tukuru berus sembiring milala. Ya arti makam. Baci. Jakam dan aku. Ya, enda kit kami ngo singet-singet karena gantang tumba berus sembiring. Emang kabas pengalondu ngo metah kami gua semalna. Eja gua ken kap ndo lakin kam ari rasingalo mas. Bicara lanai pe kami ari bas kami ya kamping ko mangkandu pa. Oh, uga kari kam do teng-teng bagai mikutkan kami di. Ya, jakam dah senah. Oh,
Adik kita harus ingat-ingat karena gantang tumba buru sembiring. Baci. Enggo metah kami uga biasana. Oh, tapi kita kan Stepu merganenda bagi cakap tandai babanang esing alo ulu mas na membagi. Bagi. Maka gelahna kalimbubu sing alo ulu mas banci ia ari-ari res kalimbubu kami sembiring. Emang kekari belaskan kami beligana. Adi banci peke parndu lebih sing alo ulu mas kujabu kalimbubu kami. Baci. Ya, jakam dah, misalnya. Coba besok tu ku puang kami gelah ku ngepar lebih gelah hari-hari res kalimbubu puang kami milana mergana. Singa lulu mas, di. Iya kalimbubu kami ngepar kam. Iya, menkam kalimbubu kami sembiring. Nggo sikap ingan singa lulu mas. Iya, mari. Ya, dua telu kalak pikir nalo daleh ya. Enda arih kamar sekali bubu kami milala sembiring mergana. Jakam dah mankam kali bubu kami. Enggak usah ada arih ini resi kalau lumas dah. Oh, di bagi mengumriakan. Ya laki engkau ni ne. Kai penungku nendu ya. Asa kai kin tukur buru sembilala. Tukur buru milala siwah 186. Oh, Sopeleng aku kalimbubu tu sudalanan. Aska ingin ada perseninan. Perseninan 126. 126. Jadi bagian dah kempuda kam melala kuta kalimbubu ta milala merganen. Ayo. Sopeleng aku kalimbubu tu sudalanan. Kaingang ada tuliskan kami. Lid sadanari rudang-rudang. Rudang-rudang askai. Rudang-rudang 126. 126. Ya. Ngolan alit si deban gelas sukun kami kalimbubu telu si dalanan. Erti makam lebih. Baci. Jakam dam senina. Lakam gelau lakam dulatih kundul cinder kakam. Jadi cara persada kami kerina gua akap du. Harus kerja luas si manjilen kan gua akap dukin. Erti masa aja Baci. Ulah kau susi dingin doa aku senang. Aku kang baci. Aku kari meling ban kalimbubu kuah lawo kam. Iya naku. Nggona kami are. Karena gantang tumba baru sembiring. Maka pengalon dukam kalimbubu kami sembiring mergana. Tukur baru sembiring siwa 186. Rikut J rudang-rudang 126. Bagepe perseninan 126. Maka nina anak bru setepu uga karena pengalon singalo bre-bre rastorusen nakrina karena luah adat ngoi sikapkan mata kerja lit nina ndi coba arih kam lebe sini mati kami kam kalimbubu kami singalo bre-bre terus singalo perkempun bagepe singalo perbibin jenda tukur ndai ibas kami anak berundu milala mergana siwah 186. Ence kerja lid. Luah si menjilenkan pe nggo isikapkan. Enda karena pengalondo si menbagi-bagin lalankan. Uga beskam kami labopang nentu kenca. Maka rebelaslah kam menkam kalimbubu kami pinem mergana si tepu mergana tarigan mergana ras temandu sendalanan bagi pekari sungkun induka puang kalimbubu kami terus singalo perbibin ndi kami baru sembiring meliala ndai waloh siwah 186 lah kami pang nurikan sa pengalon dukam nurikan sa nindu dakam bagikin bagigia arih lah kita tarigan pinam si tepu uga ninta adi bagah nina uga pengalon bas kita singalo bre-bre mau bagian masun be jadi enak penungkunan bas anak berutah nari uga bas kam kalimbubu kami singalo bre-bre uga ngenda karena gantang tumba nina mau bagian penungkunan na ya uga kam dubas kita kin bang uga semal na mau bagian si bahan mau bagian
Pangiping gumitah ndu biasa na pengalon kami Kalimbu Bundu Telu Sendalanan. Coba hebat. Ya, ade kami sungkunindu anak berundu ugange pertimbangan bes kami begini ini dua. Ade ning kami sepemetah kami kam 686. Uga pasa kapndu 686. Singalo perkempun enda pekari sungkunindulah puang kami. Tapi ada pertimbangan ancar-ancar naban kami 486. Enda pela ngabusi rok-rok. Makanya singalo perbibin ngerangguti kaya 286. Coba kam arih, kam lebih singalo bre-bre. Pesah hendu kariman puang kami. Bagai pe singalo perbibin. Di. Jadi endanda sukat gantang tumba bas kita Kalimbubu krina singalo bre-bre 686. Singalo perkempun 486. Singalo perbibin 286. Uga siakap bas kita krina Kalimbubu. Bas kami anak berundu enggo utang siakap mau bagikin. Enggo bas kam Kalimbubu kami uga kapdu. Ai gia luak si menjelenkan pagi monggo meda sikap. Ai bagaimor. Ai pengalon pengalonnya dan dukam kangang kasa tapi lah kabur kita ganjang ngasih kalau bere-bere. Nggak kayak kina kap ndoni nandai 286. 486 singalo perkempun luak siman jelenkan golit ngusikapkan ini mor tambahin deh jakam dah bapaldo kam kujah lebih entah jaka anda abang dah lit ngedahin kuat anda kami pagi ninduka kami pertama pulung tatap doni terus ya. Jadi rehnina Kalimbubu ta ninduka pagi uga pertermna kami. Aginan term kami pagi ya Bandu. Perlu begini. Perbibin. Ya, man Bandu kam singalo perbibin berupi beru tarigan beru si tepu. Jadi bas kami dah pengalon kami singalo bre-bre 686. Singalo perkempun 486. Kam singalo perbibin 286. Uga nindu. Agi tambahin nindu gelah si katakan kaman anak berutah. Apa ikam ngerane? Bujur si katakan menkrina di bata. Enggo pas bujur. Ya, man Bandu anak beru kami, bas kami pe ngor layas krina karena si brekendu pengalon kami krina, ya. Ya, bujur isakan kami menkam krina Kalimbubu kami terus kepuang. Enggo baci kami surut. Ya. Enggo baci torusi sena bas pengalon Telu Sendalanan. Askai dakin untuk singalo babere. Ya laki, singalo bre-bre 686. Tapi ya teruskan. Singalo perkempun 486. Singalo perbibin 286. Jadi besadenda teluna. Nindu pagi pertram na Kalibu kami. Maka dia kendu pengelubukina. Sob kain ngagap desuh dung enda pagi coba sekali pesak do maka kerja enda lid ngodo iya kamu lana pedah kubelaskan gundare iya kamu nih ini bagi mbas acara pagi 6 karet do tak pesah kami lebih kujen, dah mau bagaimana?
kerja nda mengko kerja sintengah make luas menjalankan ko besi ka ngo nda pesah ndu mau bage mengenai tanggalnya ngejalan enta pesah kamil kuja gua lang katu tersinggung kita gua kini bandui sampai lama perkembaran kayak nga oke lah nindu likang gambar ingat askai gambar ingat 66 ngo sampai lama deba kita aku pikut kang ayo ngopas. Kau sekarang pengalon de pelupa kami ngora perkap kita. Askai. Radat. Perkembaran Radat Askai. 126. 136. 126. 126. Radat 2 kali bandu kali 2 ya. Anggo. Kayak enggak? Enggo. Oh. Jadi gua ndak besok du bas acara kerja kali menggo ndak besok du. Kerja na golit tanggal nama dah erti makam lebih jakam dah silih dakam ko kami sejala masalah gantang tumba jadi ko kapus kami kerja dakam beli kerja ngenda kerja sintengah tenah kang ngenda bagi kade-kade gua kini nda dakam besah hundung ngenda lebih ku kalimbu kami sekupu maka besah kami kuja tanggal le dakam ko kita sangenda ari maka bahan tanggal 10 itu pasu-pasu mau kayak tanggal 6 hari Kamis persikapan tanggal 10 tanggal 10 itu pasu-pasu tanggal 10 mata kerja mau bagi sang dari gua akap dulu perlu pesan dulu kali buka puang kami gua agap dulu deh ya sentabi kali buka kami suku puang maka percakapan kami ndak enak berundu rasa nak bermenteri itu ku meliala maka karena kerja beberendu tanggal 10 itu pasu-pasu tanggal 10 mata kerja ibas bulan 11 ibas jai kalibu kami sekupuang apa IPKM melanga bolit alo kendo pudun jadi dakam ruhnina nak beru kami ngodungi hari-hari karena gantang tumba tersinget-singet ngor sadari kami nina karena hari-hari kami artinya karena pengalon kami anak berundu lokam banji tewas nina anak beru kami ngo kami siangkan ngom kami ndak kuja bahasa denda si penting ko agap pesek kami man bandu kami ngor sadari kami bas singalo lumas bahwa tanggal 10/6 persikapan tanggal 10 itu bulan 11 jemo pasu-pasu beberapa kami tanggal 10 aloh jam kerjana nina bas masalah tempat kerja enda lit ngeko kari ngom kap banduingan ne itulah pesuk kami sekaligus GBKP Bekasi pasu-pasu kerja ada i jambur geraha girsang bagai kok ninundama bahasa denda kami lengalit pudun nalokan kami bang ari kamdi gua akap lu cakam dana baru kami dah kurang dah pemegi kami kerja dah kerja siapa si muda setengah atau sentua gelah kami gua perpulung kami puang kalimbu bundu CB BGP tahun nanda dung peranintah gua ya ada bagi gua kita kerina singalo chicken lid ngeje dahinta talang bagian danina ya dia ngata nak beruntah ulana sialokan pudun monggo kita kerina singalo chicken ulana si bandahinta ulana sialokan pudun ada yang go bagian anak beruntah mabageme c bagepe tagwa aga pagi undangan pai kerina mantram kita turun aja silaya ikut kata-kataan kita monggo ngo ya di jelas surat raskarana logor ini na bangina sekata-kataan kita latih kap nagarining kayu rumah semuya ndugurina manggo begindu kay ni nakalimbu bukamya kalimbu bukamya metami lape bandu kari surat dakam
katain nangi krina. Lo latih kapna. Ma bagaimana? Teruskan ninta me. Ya, teruskan di. Lid dengan kap dukari siman tambahan tahman nembaran kami ngataka kami. Bujur kali bu. Jaga kanu menembaran teruskan kami. Iya anak buru menteri kami. Anak buru kami. Karena penungkunan du. Kami kali bunuh seh kupon puang kami. Ibas tanggal singko cakap kendundai. Persikapan, pasu-pasu, kerja. Langa bolit alokan kami pudun. Nina puang du, ras puang di puang du. Terus kendu. Endang kau bawa kami sebagai pandang-pandangan tanggal. Engkapan tanggal 16 persikapan. Enggak. Tanggal 10 itu pasu-pasu. Ayo. Tanggal 10 mata kerja nah. Kerja ja pagi pajak ke lape-lape ini je pagi pajakkan kami. Tapi ngong enda pandampangan bas geraha girsak. Bas pasu-pasu enda bas gereja Bekasi. Langgalak sini sengda aku kundaran kerja GBKP Bekasi kundaran gelarna mau bagi? Endam ya. Iya lagi ini. Roh nena Setepu Mergana kelangkan anak beruna. Ketawari ngenda menahang tanggal simuhuli bas jabu kalimu buta sembiring nena. Gelah ije pagi siban lakone, ija pagi meriah ukur sembiring Mergana, je pajakkan kami lape-lape nena. Tapi sebagai pandang-pandangan si Baba si Tepu Mergana, makana ilakokan menda pagi pemasu-masun, ibas tanggal 10 pitu bulan 11. Ras mata kerjana ade suwe kari ari hindukam kali bubu kami ras puang kerina, ilakokan ibas wari Sabtu tanggal 10 aloh bulan 11. Ija kari ini induinganna ije ipajakan kami lape-lape. Coba kam arih lebih kam kali bubu kami sembiring Mergana kerina. Oh, bagaimana anak berutah si sungkur bagaimana? Iya, bagaimana apa? Karena si sungkur doman kami bas kam lebih anak beru kami. Uga karena kesiapan du. Adik kam penggom gelarna siap ya. Kami penggom siap kali bubundu. Oh. Iya, bujur. Iya, jakamda kali bubu kami sembiring. Anggona kami hari anak berundu. Ade bas dahinde tanggal 3 P. Lama salah bas kami. Sebab kami ngarak-ngarak kami. Maka kamlah hari bas tanggal pandang-pandangan si Baba si Tepu Mergana nih. Ya, arti makam pa. Ya, uga karena bas kita lebih sukut sembiring Mergana. Kita lebih kerina ras teman tas sendalanan kerina. Oh. Ya nde, uga karena tanggal Rahnina Setepu Mergana kelangkan anak Bruna tanggal 10 itu ras tanggal 10 bulan nende, bulan 11 tahun 2023. Malah nggak boleh dahin jelo kendu krina kam nande kami. Oh, gelah nanggo sitah masak saku anak Bruta. Lenga, monggo sikap kita krina. Nah, dengo sikap kerina ni apa? Oh. Ya. Men kita kerina sembuyak milala sembiring sinterem. Tanggal 10 pitu pasu-pasu tanggal 10 aloh kerja. Ijambur geraha girsang. Jadi menggo sebegin kita kerina. Mela bicara lit pe pagi dahin tekam sembuyak kami kerina sepemeren si paribanan ras sendalanan ras pengalon kerina endalah utama kendu. Membegini inta. Ya, jakam dah pekarel. Ya, Bapaldo ngadap kita ku kalimbu bunta. Menkam kalimbu kami si tergelar singalo bere-bere, singalo perkempun, ras singalo perbibin. Endang golit tanggal menpandang-pandangan. Pasu-pasu ibahan tanggal 10 pitu bulan 11 2023 i Gereja GBKP Bekasi
jam 10.05 WIB. Makana kerja adatna ibahan wari Sabtu 13 tagi tanggal 10 alo. Enda ijambur graha girsang lebih-lebih galak siakel. Bes kami anak berundu rikut pe anak beru menterindu kami ngorsa dari kami makana bes tanggal sade nggo kami siap ngelakukan sa. Makana penungkunan kami man bandu. Uga bes kam kerina kalimbubu kami. Ndih. Melang ngabulit je alo kendu dahin sindiban bagening kami. Sabna dila kerikam je melakabu banci dalankan kami. Bagening kami man kam kalimbubu kami. Ndih. Bagenda. Adilandai kami salah ndegi kenca. Tanggal 10 pitu ras 10 aloh bulan 11 bas jambur girsang. Enda harusnya tentuna teluna kami jawab saya. Kami benar-benar Setepu Mergana ndegi-ndegi dengan pendek kami misdai leben arih ras keberahan. Maka kami bas tanggal 10 pitu ras 10 aloh lalit dengan alokan kami kata tenah. Langa di bas kami mik ende bas tarigan Mergana bagi peras khusus bas Pinam Mergana harus kangin dan jawab saya adi kerna sadi tuhu-tuhulah kam tarigan Mergana karas Pinam Mergana jawab saya kami benar-benar lengalit alokan kami kata tenah. Ya, manbanta tarigan ras Pinam. Enda kap ndanggo sehken anak berutah momo man banta karena dahin lakon berita maka ilakukan tanggal 10 pitu pasu-pasu tanggal 10 pagi mata kerjana ibas sadenda lid penungkunan anak berutah nggongenda lid alo kendu dahin bas si tanggal si sade nina Uga ninta bas kami tarigan Mergana melengah boleh bang lalit bas kami Pinam Mergana uga bas kami Pinam Mergana lalit nggo merandal jadi bas kami kalimbu bundu singalo bre-bre labolit gelarna dahin singgoloken kami bas tanggal 10 pitu ras tanggal 10 aloh. Ya, man bandu kam kalimbubu kami. Jadi ngonda gelarna tangar begindu ibas lakon beberendu artinya banna tanggal 10 pitu pasu-pasu tanggal 10 November pagi mata kerjana bas kam kalimbubu kami ngongenda lid alo kendru mata kerja bas tanggal sadenda deh. Ya, bas kita lebih sing alo perkumpun ginting Mergana. Ibas dahin-dahin si tanggal 10 pitu bagai pe tanggal 10 guakin bas kita malah ngabulit kira-kira dahin si jemak si alokan. Gua bas kam kemerangan kami. Malah ngabulit kai pe dahin du je. Ya, adi bagai mor sungkun coba kali putus sembiring Mergana nih. Bas kita ginting Mergana. Jadi man bandu anak beru kami labu dengan lid alokan kami krina mata kerja bas tanggal sade. Deh, teruskan. Ya laki. Gua. Endang go orati kami krina kalibu kami bagai Petrus kupuang ni puang. Karena pandang-pandangan tanggal si berikan dundai bas kami bagi penak beru krina lalit abadna. Ada bagai kampung. Ya laki. Masalah proses. Gua kinda kam bagi biasa. Mau genge. Pengantin karose lengkap remas emas. Gua. Uga akin karena kerja. Kerja sintengah. Di bagian ini memang kau sudah gua atur na kerja sintengah. Udah kerja beli ini juga. Kerja sintengah. Jadi kerja sintengah. Jadi engkau kira kadek-kadek kayak kau ni Oke, jadi
masalah prosenda pengantin kedua belah pihak rose lengkap remas-emas, maka orang tua rose lengkap lah remas-emas, maka sukut kedua belah pihak kari erjas tanda-tanda bagi pe mamir turangku kari tudung rikut terus kari singalo bebre bagi pe singalo perkebun ras singalo perbibin untuk ertudung enda jenda kapi kari si kalian bubu kami pe bagi maka singalo lemas ras singalo ciken-ciken mamir turangku kapi ertudung kayak ngakap do Ngopayo oh erti makam lebih jakam dampal enda dakam go mengenai proses pe ngong enda kari si biasa jadi kam pagir jas kerina bagi mamir turangku kari ertudung bagi pe kari mami singalo lumas rasa yang ocon chicken pe ertudung piga kari singalo lumas rasa yang ocon chicken jas kayak ngakap di kurang nah arih kam sentawi nak bro kami singgo katakan dundai ngikuti kami tapi sentawi lebih nak bro kami banriah nan diukur kami dan ingat kami karena mata kerja ini bagai lana disungkun kami maka kam krina nak bro kami ibas mata kerja singgo tentu dundai melu muro kam sadap kaya me Bandung kundari runggu endak kalau kira Bandung purun kerja muro kan pagi krina bagai maksudku langnya bagai ngebujur bas kalian bubu kami suhras kupuang kari lanekak kami kurang kayak ngakap nukin di bagian timah kam pesakali bukan prosenda ya Pak karena proses bas kami krina kalian bubu nu bagai terus kupuang ngor sadari kami sesuai ras kata kendundai kerja sin tengah deh terus kendu ya lagi ngorati kami kali ubo ge Petrus kupuang ni buang karena prosenda mau sadari bayi kata kendunda proses bujur ibas kesempatan nenda iyogekan kami karena percakapan singgo silakoken maka tertinggal kita kerina ija karisiaka siman pekenan gelah si pekena maka yogikan kami lebih karena gantang tumba tukur siwah 186 perseninan 126 rudang-rudang 100 siwah 16 maka pengalon kalimbubu si telu sadadalanan eda luah kari si manjilian kan gue sikapkan maka pengalon kalimbubu singalo bere-bere 686 kalimbubu singalo perkempun 486 singalo perbibin 286 maka gambar ingat-ingat 66 perkembaran 126 radat endam karena gantang tumba maka imomokan kami karena mata kerja persikapan pagi ilakokan ibas tanggal 16 bulan 11 tahun 2023 pasu-pasu tanggal 10 pitu bulan 11 tahun 2023 inganna IGPKP Runggun Bekasi Galaksi ibanakan jam 10.05 maka mata kerja ilakokan ibas tanggal 10 waluh bulan 11 tahun 2023 ingan pulung igraha girsang ibanakan pagi jam waluh pagi-pagi sekdong enda karena mata kerja maka imomokan kami karena proses kerja enda pagi kerja sin tengah tanahkan kerina kade-kade maka karena proses pengantin rose lengkap remas-emas orang tua kedua belah pihak rose lengkap lah remas-emas
sukut pakai jas ras tanda-tanda mami nina turangku artudung bagai pe ku kalimbubu sekupuang impal kami ras mama kami erjas mami nina turangku artudung endangan ca karena percakapan tasi catat kami adalah siaga si kurang na banci si tambahi si lebih na banci si kurangi bujur ras mujuh-juh man krina de bang nina kali bubu terus kupuang ras puang ne puang ta kainda si ogekan anak berus tepu margana engkau makeup na payo ndih torus itu ya laki Gua jadi engkau kami ari ras kali bubu bagebe ku puang ni puang kami reh nina engkau kap na pas lanai bolit si kurang na dia kain hari dia betendu gelah bas tanggal 10 pagi lanai kita siangkatan tak pedunan deh nemban kami endemis kalian endeban kami kadinan deh di pendiri pudun begini kini pendiri pudun nakam tempat terbuka melala angin paling kari pudun itu bunda maka begini enggak tolong kami pudun ras pendidikan iya anakku endam pudun si isahkan Tepu Mergana, Rekalangkan Anak Beruna, mata kerja hari Sabtu tanggal 10 November ingan na Igra Lestari. Oh, buat dosa ada kusing lalu mas. Oh, kam anak beru kami. Oh, Tuhan di bata Bapa kami siringan iba surga, bujur isahkan kami ibah jam karabunenda Tuhan, kerina acara maba belos lambar bagai penganting manok. Ngordalan na lumahuli. Tuhan di bata kai singgo icakapkan kami. Nggo sempa arih kami Tuhan. Kam si masu-masu. Pedauh kam kerina abad alang. Gelah ibas hari hana pagi. Emkap tanggal 10 pitu pemasu-masun November 2023. Ras tanggal 10 aloh kerja adatna. Banci dalankan kami alumahuli. Pasu-pasundu pe calon penganten si dilaki rasi deberu. Bage pe sangkem geluh milala mergana rasi tepu mergana. Alu bage Tuhan ibas harihana pagi banci ia reh kerinana. Alu bage terpuji gelar Tuhan dalam kami adat enda alu mahuli sesuai ras peradatan kami kalak karo. Bapa siringan ibas surga. Ilal belbe kami nggo sikap pangan ras inemen. Tuhan si masu-masusa gelah tambah kula ras pertindin kami, ialokan kami pangan ina menenda. Tantan si ngelatihi anak beru kerinana, Tuhan masu-masu berekendu kemalaman nate ibas kegeluhanna. Dung pekari kami manras minem, lid denga acara, adu penganten Tuhan. Entah pe lid kakari piga-piga kami nggo sinadingkan inganenda. Tuhan masu-masusa gelah seka kami, kuingan kami, dem keriahan ukur terpuji gelar di bata. Ampunindu kami baskrina salah dosa kami. Reh kami arah anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.